NAKO ke a BOSUPA we tswa amogela dikgang tsa Botswana television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya Sontaga di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Puso e ikaelela go nonotsha makgotla a merafe go godisa itsholelo ya magae. Temo kwa Mosesedi e wela tlase mo pakeng eno. Babopeledi ba ba kgatlhanong le puso ya Israele ba kopa gore kgotlhang le kgaolo ya Gaza e eme. Laiza sa kengwe tla nnela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Patricia Shobayane o ranola ka puo ya diatla wa song ka mogela a bo o di amogele mo pegong ya ntlha tona tikologo le bojanala re Winter Molitsi o gateletse fa maitlamo a puso e le go godisa itsholelo ka go tlhama ditiro ka seabe sa dikomiti tse di tlhabololo o ka ile fa dikomiti tseo di na le bokgoni e be le dira maiteko a bonalang o bile se kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa Kawa June Challenge and Cultural Festival o sa tswang go wela go rata moranyane wa pega. Tona o ka ile fa dikomiti tsa ditlhabololo di thusa banni go bona dipoelo go tsweng mo bojanaleng le mo madirelong a mangwe a selegae ka go kopanya ditsatlholego go tlhokomela dithoto le go beeletsa gape dipoelo mo thutong mo mafaratlhatlheng le mo dikgwebong tse dinnye. Mokgwa o ga o rotloetse go tlhama ditiro fela mme gape o sireletsa ngwaoboswa le go rotloetsa kgolo ya karetsang botlhe. We have got the Kawa Trust. And the campsites, they get paid. And when they get paid, like I know one site, it costs about 20,000. So at the end of this event, they will be having Madia Elongore. They can use that money to develop the community. And it is our intention to make sure that communities develop through these initiatives. Because come think about it, have really enough money in a trustee, they will build lodges. These lodges, they will build other facilities, they create jobs. There will also be value chain development or beneficiation. And therefore, doing that will create more and more jobs for the rural communities. Mo nakong eno bana le seabe ba kopile thotloetso le mananeo a ka thusang go tlhabola dikomiti tseo ka thuso ya puso dikomiti tseo di ka nna tsone konokono mo tlhabolong ya lefatshe. Tsholelo ya rona re le trust go ya ko pele re batla gore gomo campsite e gole go ne le lodge mo teng gore re kgone gore re tlhabele banana ditiro ka ibile khawa ile motso le gore o khakala le ditlamelo maybe le gape re batla gore in an open e marketiwe in mo mapeng gore campsite e teng ya bereka. Moletlo yo wa Kawa June Challenge and Cultural Festival o no o tsenwe ke baeteledipele ba metse ba direla puso ba ba supileng fa moletlo o na le bokgoni jwa go fetola matshelo a batho ba motse o le lefatshe. Go rata moranyane BTV News. Re sa le fo ba tsena moletlo o bangwe ba bone e le la ntlha ba oya ba re ba kotse go le gontsi mo gone re utlwe tsholofelo Tombali. Moletlo wa Kawa June Challenge and Cultural Festival simolotse la ntlha ka 2012 mme go tsena mo nakong eno selebego sa moletlo o go ngoka matshwititshwiti a barati ba one ba monogae le ba mafatshe a sele le fa go ne go na le dikgwetlo mo nakong e fetileng jaaka go emisiwa ka 2020 le 2021 ka ntlha ya go runya ga COVID-19 mme hala ditiragalo tsa monongwaga di bontshitse gore moletlo o santse o kgathisa. It's my first time and it was amazing. E ne le lekgetlo la ntlha la go palama khemele mme go ne go le monate tota. There's so much potential. So far, we've enjoyed ourselves very much. I actually grew up on this terrain. And I don't know if you noted the ke goletse mo lefelong le tshwana le mme ke kgona go palama motlhaba o go sena mathata ape ke kgweetsa koloi e dirisang diesel mme fa ena le tse dintseng jalo o tlhoka go itse gore o tlhatlhoga ka gear efe fa o palama motlhaba. You just need to balance your tire pressure and then know which gear
mo letlhakoreng la ba ba neng ba phadisana go na le ba ba feditseng letsatsi ka go bona dikgele jaaka setlhopha sa mabelo a dikuta sa Joining Racing. Kwano ne re tle ka dikuta tsa maoto a mane le diquad le dikuta tse di maoto a mabedi. We managed to scoop a trophy ka re ngwana mothoha. Jaanong moletlo o utsile bokhutlong matlho otlhe jaanong a tla bo a emetse ditiragalo tse dingwe tse di supang ngwao le bojanala di akaretsa dithubaruba Cultural Festival le tse dingwe tse di nang le seabe se segolo go godisa bojanala jwa ngwao. Tsholofelo Tombale, BTV News. Seemo sa tlhaelo ya madi mo letloleng la setšhaba se tshwanetse go itsisiwe setšhaba ka botlalo. Tona ofisi ya Gatautona Rre Moitemohasa o kaile seno mme a rotloetsa bana le seabe go tsenya seatla mo go atoloseng mosepele wa go dira ditlhabololo mmogo. Rre Mohasa o buile se kwa phuthegong ya balemibarui le bagwebi kwa gantsi. Our country is experiencing serious financial challenges. The government can no longer take care of some of the facilities or even put up some of the facilities that we have wanted to. We have over-relied on diamonds and failed to diversify our economy. And I believe all of us have to take responsibility, all of us as a nation. But I'm here, Barayeso, to talk to you and urge you to work closely with the police. I appreciate the difficult conditions and circumstances under which they are expected to deliver top-notch service. Wetso santsu le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele. Modulasetulo wa lekgotla la balemi la Mosesedi kwa kgaolong ya Barolong Farms go fa one mapitsare ba tshwentswe ke seemo sa kwelotlase ya temo mo thoteng eo. Jaaka mo letsemeng le le hitileng la ngwaga wa 2023 balemi bao ba lemile selekanyo sa diekere di 3,242 mo go tse 9,500. Mapitsare kwelotlase eo e bakilwe ke mabaka le mmalwa a akaretsa manokonoko a leuba la paka e hitileng la dipula tse di buitsana mmogo le tlhoko la madi. Gilbert Mogorosi ka pego. Modulasetulo wa lekgotla la balemi la Mosesedi Commercial Farmers Association a re ga ba itumedisiwe ke seemo se ba iphitlhelang ba le mo go sone ka seama maiteko a go direla batswana dijo. Ona a rotloetsa le go tlhalosa ga go tlhokega ke monokeng e maleba go itebaganya le dikgwetlo tse di lebaneng balemi gore ba tle ba kgothale le go inaakanya le letsema le le tlang ka mašetla. Ga so gore re itumetse gore re tswetse bonyane bo bokana ke ka diemo tsa dikgwetlo tse e leng gore bontsi a rona re ne re tswa mo lubeng le di financial situation tse e leng gore dibanka tsa rona re itlhetse le gore ga di a ema sentle in terms of go ka neela balemi madi ka nako gore ba tsena mo masimo ka nako. Mme ha re lebile se jwetswe ngwagago out of factory je ke buileng midi o tsama mo go 2,388 hectares, mabele ke 300 hectares, cowpeas about 72 and groundnuts 217. E re lentswa go nnile le dikgwetlo bangwe ba balemi ba supa ha bana le tsholohelo e ntsi ya paka e namagadi mo letsemeng la monongwaga jaaka mongwe wa balemi Kronje a tlhalosa ha dipula tsa ngwaga ono e le tse dineng di nametsa. The season that we had so far, the season started late. We only received our first good rains in mo pakeng ya letsema le le hitileng ra amogetse dipula morago ga nako mme re ne ra lema mmidi le dinawa ga mmogo le manoko jaaka re roba jana mmidi o dirile sentle hela thata go hitisa ka re bona selekanyo sa ditone di heta bobedi ekere nngwe le nngwe le sonobolo mo e dirile sentle. We finished with that. Then on the sunflower we were also expecting about 2 tons a hectare. We finished those at about 1.8, 1.9 tons a hectare. Temo ya monongwaga thobo ya teng ya nametsa mo go ba beileng tema. Dipula di nile teng di tlile thari tota so se tona se leng gore se mo maruding ya rona re le balemi ka kakaretso go re go nna tshele di financial institution tse di gore ra di madi mo go tsona gore ba gaitso ka re tshela ka letsema ene letsema ke so se leng gore ga se batle motho a ka pota diega se batla re nne time sensitive re ka dira yang gore le bone
ba leke gore madi a tswe ka nako di-input di goroge ka nako gore go sa le molemi hela gore ena a lebe pula a kgone go tsena mo masimong. E le ruri molemi o agile tumelo le tsholohelo jalo ba tletse ka tumelo le tsholohelo ha monongwaga e tla nna o mo namagadi mme ba tshwaragane le go dirisa boranyane jwa segompieno go tokagatsa temo ya bone. Gilbert Mogorosi, BTV News, Barolong Farms. Modulasetilo wa komiti e baakanyetsang ditshupo tsa temothuo tsa Charles Hill Reka Kgiso Vensel a re dipaakanyo di tsamaya sentle mme ebile ba solofetse gore monongwaga e boeletsa selebego se se kwa godimo. Vensel a re ba solofetse bangwe ba barui ba tlhwatlhwa ba kgaolo ya Charles Hill go supa diruiwa tsa bone. Le se go mokwisi. Ditshupo tse tsa Charles Hill di simolotse ka ngwaga 2016 ka maikaelelo a go godisa mogama wa temothuo mme fa e sale di simologa ditshupo tse di a gola ebile modulasetilo yo o dumela gore monongwaga ba tla bona dithupo tse dingwe ke le batho ba ba tsileng go di bogela le ba ba tsileng go supa ba le mmalwa. Dipaakanyo di tsweletse mma ya ka go bona grader e tsweletse yana ka go bankanya gone ha re taba re supela teng. Batswana ba sentse ba sologele gore we've got more sponsors, bigger sponsors tse leng tlabe di le teng. The price money hala yalo ya ka ke buile gore there will be champion breeders ba tabang ba le mo gayano ba supa mo go heletseng yanong. So dipaakanyo di tsweletse sente ke tsolegela gore tara show e tsile tabele le di stolo di rekilwe ka bontsi. We've got many exhibitors ba setseng ba registerile. So re invitile le batabogisi ba dipitsi ba tswang ko baagisang ka bile Charles le ke motho ba pileng le Namibia re se re invitile le bone ma Namibia gore ba tsise dipitsi tsa bone. So dipaakanyo tsa go dimela thata re solehetse gore go tla bona le activity ka lentswa ba setse bana le barutloetsi mo matlhakoreng a tshwanang go supa ga diruiwa re Fanzile o kopile barutloetsi go ba thusa. Tsa rena le sponsor tse di harloganeng wa ya di sponsor tsa rena ke Choppies Super Stores ba setse ba sponsor the first price of all the livestock. Rena le sponsor tse tshwana le bo Kwano King me tse dingwe di santse di le teng santse mo dipuisana le bona ga ise ba dipuisana ga ise di wela sente gongwe ka nna ka sa hele tsempele ba taba gore batho ga gona le mongwe gape o santse a le keletso ya go ta go bula kana go ta go supa go ta go sponsora. You are still welcome. Le ka re tshwara we are available. There's still so many things that can be sponsored, and sponsorship e ka nna sengwe le sengwe hela, not just monetary terms. E ka nna hela anything hela so le feeling gore go le ka ta go itekisa gone mo showing ya Charles Hill. Ditshupo tse di tla tshwara kgwedi ya Lwetse tlhola malatsi a supa go tsena le malatsi a 12 mme di tla bulwa semmuso ke mothusa tautona re Ndabagaolatlhe le se go mokwaisi BTV News Charles Hill. Leloko la khudithamagae ya lekgotla la Media Institute of Southern Africa Botswana Reka Boramasia o kopile puiso go le manokeng go rotloetsa bobegadikgang jo bona le maikarabelo o supile gape fa lekgotla leo le tlhaelelwa ke madi morago go igogela morago ga makgotla mafatshe a neng antse a ntshetsa dithuso se se dile ka la botlhano jaaka lekgotla leo le ne le rulagantse motshameko wa golf wa ngwaga le ngwaga go kgobokanya madi a tla tsamaisang lekgotla leo a rutlwe tsholofelo Tombali. Babegedikgang ba beeletse le barati ba motshameko wa golf bana ba tsile ka bontsi e seng fela go ya go tshameka golf mme gape go tlhomamisa gore lefatshe la Botswana le tsweledisa go nna le bobegedikgang jo bo ikemetseng. Misa Botswana e le moeledi mogolo wa kgololesego ya bobegedikgang e bone go fokotsega ga madi a tswang kwa mafatsheng a sele mme se se ba pateletsa go tla ka ditsela tsa go kokoanya madi. Letsatsi le la go tshameka golf ke nngwe tsela ya go rurifatsa se. First and foremost, we want to raise funds for the operations of the organization, as we know that it is a non-government. Selo sa ntlha sa botlhokwa ke gore re batla go kokoanya madi a tla dirisediwang ditiro tsa mokgatlho ono mme gape setlhogo sa letsatsi leno se ikaeletse go dira gore batho ba nne le kitso ka go anama ga dikgang tse di senang boammaaruri. Zoom on these issues of information disorders, kind of your misinformation, disinformation, or malinformation. Fake news. Well, I believe with the funds that MISA will get from here to use that fund for that. Ke dumela gore madi a MISA e tla a bonang tsatsi leno a tla dirisediwa go tswelela pele go neela babegedikgang bokgoni jwa go fenya babegedikgang ba ba sa obameleng melao ya go bega. More or less like dominating in the journalistic space. Le fa go ntse jalo go na ga gatelela gore go fokotsega ga madi a ntshiwang ke baithaopi go tlhoka gore puso e thuse mekgatlho e e akaretsang MISA. We plead with whoever has got capacity
to come on board. And we as well call for the government to see to it that they reserve a certain. Re ikuela mo go mongwe le mongwe yo o na le bokgoni jwa go re thusa, mme gape re ikuela mo pusong gore e dire gore e ntsha madi mangwe mo letloleng go tshegetsa mekgatlho e e seng ya puso. Role in our economy, and it cannot be a full democracy without the voice of the non-governmental organizations. Misa ena a bolela gore e leboga thata batshameki le di-company tse di neng di tsene motshameko o ka go ntsha madi, le go gatelela gore le fa letsatsi la go tshameka golf le kgato e tla ithusang go tswelela pele bobega dikgang jwa maitsholo a letlelesegang ga bo tlhoke madi fela, bo tlhoka go fetola ga melao mengwe le go engwa nokeng ke setšhaba. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Se yanong re lebetsa mafatshe a sele ba bopeledi ba ba kgatlhanong le puso ya Israel kwa Tel Aviv ba kopile gore kgotlanya kwa kgaolong ya Gaza e fele ba gatelela seabe sa tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu mo go itebaganyeng le dikgang tsa botlhokwa di akaretsa go gololwa le go busediwa gae ga batho ba ba neng ba thupiwa ga mmogo le go dumelana le tumelano ya peo marumohatshe. Ntwa ya kwa Gaza e simolotseng ka ngwaga wa 2023 fa setlhopha sa Hamas se ne sa tlhasela lefatshe la Israel sebo se bolaya batho ba ise masole ba le 1,200 le go thopa batho ba le 251. Lefatshe la Israel le na la ipusulisetsa ka go bolaya batho ba lefatshe la Palestina ba ba fetang 1,50 ba bontsi jwa bone e ne e se masole. O se ba jana o kisetsa metshameko la isa o se kengwe eme sentle. Ke a go leboga o lebile mothoetso madume mme re di simolola jana. Ntja ya leina la Call Me Tonight ya setlhopha sa Abel ke yone hentseng lebelo la mamang la Open Derby la sekgala sa 500 meters ka nako e gaisitseng ya 29.72 seconds kwa kgaisanong ya dog race ya lekgotla la Botswana Greyhound Association e neng e tshegeditswe kwa Mopane ka Matlhatso. Call Me Tonight e kgapetse 3,150 pula. A re utlwe pego ka tshegofatso malepa. Morago ga gore ntja e neng e gapile lebelo le la Open Derby la DPO Bridge Rich King e sengwa go no simolola se sa segela Call Me Tonight ka fa lefureng go lwela bomampudu ja monongwaga morago ga go gapa maemo a borarong go la Lollipop ya setlhopha sa Blank e gapile maemo a bobedi le 2,650 pula fa Temba Rose ya Venzel e phamotse a boraro le moputso wa 2,150 pula. It was hard, but I trusted her. But it was very hard whenever I kopana the other competitors, they are all very good dogs. But kahaki talawanyang kating from the father side, hela kahaki ya hilin kating. Kinche ilungkuri ina le stamina se enough, ibile kai mo lebelong la Open Cross Derby e la di Cross Bridge la bolele ja 500 meters crossbar ya setlhopha sa Matlhalerwa e ipueleditse gape monongwaga e gapa lebelo le ka tatalano go gapa 2,650 pula morago ga go gatisa nako ya 30.63 seconds e sala marago ke Chichi ya Venzel e dileng ka 2,150 pula fa maema a boraro a gapilwe ke Majay wa Kenot go ikgapela 1,650 pula. Ke ne ke tshwenyegile thata ka ntja e bitswang Chichi ko makgaola kganyeng ka le yone e disang phadisano e mashetla mo malatsing a fetileng me crossbow e dirile sentle ko pheletsong e gapa maemo a ntlha. Letlhakore la Sampling Derby la sekgala sa 200 meters le gapilwe ke Lightning ya setlhopha sa Tasco ka nako ya 12.69 seconds. Lebelo la Cross Puppy Derby la 300 meters la gapilwe ke Falwe ya setlhopha sa Able ka nako ya 18.68 seconds fa Puppy Derby la 300 meters le fentswe ke Takila ya setlhopha sa Able ka nako ya 17.57 seconds. Morulaganyi e bile le modulasetilo wa lekgotla la Botswana Greyhound Association Mphomono o tlhalositse fa kgaisano e godile jaaka e kgonne go ribolla bafenyi ba basha monongwaga. Technically, we overcame the troubles, but everything else le fa re nile le dikgwetlho re kgonne go rulaganya kgaisano e atlegileng re itumeletse le dipalo tsa babogedi ebile ba amogetse lebelo le ke diatla tsoopedi ba rotloetse ba rona HNSV ba tsile ka nako gore fa sebaka sa go anamisa lebelo le Block 1 as part of their CSR program.
Kgaisano e solofetse go tshegediwa gape ngwaga o tlang kwa boremolong jwa yone kwa Mopane. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Mopane. Letsatsi la go ipelela metshameko ka go harologana ga yone le tlhotlheleditse dipuisano ka go baakangwa ga mabala a metshameko a sa dirisiweng ebile a setse a onetse kwa Selebephikwe. Maikaelelo e le go tsosolosa metshameko le go akola maduo a ka thusang go tlhabolola itsholelo ya toropo eo. Mothusara toropo Re Rola Lesedi o tlhalositse seo jaaka go ne go ketekwa letsatsi leo kwa lebaneng la metshameko la Samsono ka la Botlhano. Pego e tletseng ka Karabo Molusi. Ditiragalo tsa letsatsi di simolotse ka mogwanto wa dikilometara di le 10. Batsakarolo ba itshoketse serame go rotloetsa itshidilo mmele le go aga botsogo jwa setšhaba. Morago ga latela metshameko e farologaneng le melaetsa ya botlhokwa jwa metshameko e ka thusang mo tlhabololong itsholelo mo toropong. Re na le mananeo a tshwanang bo re ba bona ha ile re na di athlete ka bontsi tse le gore di tswa ka kwano mo go rang gore di National Federation ke yone tshono ya bone gone ya go tsaya bana ba ileng gore ba ntse ba se mo sporting ke yone nako ya gore ngwa ke kgatlhego mo baneng le bagolo ka go tshwana. Tshologelo go gore community yone e be sala e lo magane e godisa e supportana go godisa metshameko mo Phikwe. The Olympic values are not just for athletes, they are Maitlamo a metshameko ga itebaganya fela le batshameki a ama mongwe le mongwe yo o batlang go tshela botoka jaaka baithuti, babereki le baeteledipele. Ka jalo a maitlamo ao a se ka felela fa. Today's program, let it ignite lifestyle of movement. Dipuisano ka bokgoni jwa metshameko mo Selebephikwe di ne tsa sekegela seemo sa dikago le mabala a sa dirisiweng ebile a onetse le megopolo ya ka fa ka tlhabololang ka teng gore maikaelelo a go aga botsogo jwa setšhaba a tlege. Real Stadium se leng gore se na le capacity e leng gore ha re ka sa atolosa ra se ba mo se se leng gore se ka kgona go ka metshameko yotlhe ka yakanya. Re accommodate le various sporting codes as Selebephikwe Town Council re shota ka di resources and therefore re bata gore ha gona le bangwe ba ileng gore ba ka itshwaraganya le rona go ka godisa dilotse re tabo re ka go ileng gore go ka solohela la tsela Botswana mosola. Lefelo le le kileng la boletsabakela e le boremelelo jwa metshameko jaanong le fetogile moriti wa se le kileng la boele sone mme o re begeditse ditalente le ditoro tsa motshameko tse di ka tlhabololang itsholelo. Karabo Molusi, BTV Sport, Selebephikwe. Jana re wetsa dikgang tsa rona ditlhopha tsa motshameko wa di-dance e bong G3 le Golden Flights ke tsone di heditseng mo maemong a ntlha mo metshamekong ye mebedi ya liki ya bokoni e neng e tshamekelwa kwa sekolong se segolwane sa Matters Bay College kwa Francistown ka Matlhatso. A re utlwe Karabo Sebele. Mo motshamekong wa ntlha magareng ga setlhopha sa Golden Flights le sa Gun and Roses, Golden Flights ba iponela phenyo ya dintlha di le 25 morago go kokoanya dintlha di le 21 le tse 4 mo kgaisanong ya di-singles le ya di-double ka tatelano eo. Gun and Roses e feditse mo go a bobedi ka dintlha di le 20 morago go gapa dintlha di le 15 le tse 5 mo kgaisanong ya di-singles le di-double ka tatelano eo. Re tshamekile bonte mo tsatsing la gompieno ra fenya setlhopha sa Guns and Roses re tsile re ba ipankanyeditse re ba iteile 25-20 ona mo seasoning e tai e kwaine go dira bonte ne re ntse re le mo number 10 mo liking tse di hitile gompieno re ganela mo position 4 e leng gore re santse re eme mo gone re supa improvement lutse ka margin wa difference of 5 points, so which means re iteka tota ke lebile gore team ya rona ke team e ke amatutse a palo patlana. Re sa lefo mo motshamekong wa bobedi beng ga G3 ba dule ka tse ditsididi ka dintlha di le 32 morago ga go kokoanya dintlha di le 26 le tse 3
mo di-singles le ya di-double ka go latelana ga tsone. Guns N' Roses e feditse mo go a bobedi ka dintlha di le 13 morago ga go ikukwanyetsa dintlha di le 10 le tse 3 mo di-singles le di-doubles. Re tswa kgakala re le di-champion tsa Northern Region. Re lositse trophy ya rona mo ngwageng o hitileng. Mme ha o bona re tshameke yana re lwelela gone gore re boele mo maemong a rona a ntlha. We are fighting for our glory ya ka re yana. Mme ke dumela gore ne re ka dira botoka go gaisa ha. Moanamisi wa liki ya bokoni George Dikgang o supile fa liki tsamaya sentle le fa gona le dikgwetlho. A ka ya fa ebile ba simolotse dikgaisano tsa di-singles ka maikaelelo a go tokafatsa motshameko o. Liki tsamaya sentle le ha e nnile le makgwera gore mo first round di-team dingwe di be di sa kgona go tshameka di-game dingwe. Mme se se bakiwa ke kgaolo ya rona e aname thata. Mme mo godimo ga moo re be re nna le gone gore re introduce mo go bidiwang gote singles league e le ka maikaelelo a gore re tlhokotse batshameki gore ba nne mo seemong se se itekanetseng sa go ka tshameka. Re lebile gone gore ga ba ntse ba travela ba tsamaela ko kgakala yana ba heleletsa ba nna le fatigue e ntsi. Metshameko e tswelela mafelo a beke kwa setlhopha sa G3 le sa Golden Flights di tla tholanang bokwa le sa Legends DC fa Guns N' Roses e tla phadisana le sa Orapa DC. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Mothetso tsa nako ya bosupa di wetse nna le wena re kopana kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di gonela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme ka go rialo o lebile o eme sentle gore gakolola dintlhakgolo tsa rona. Puso e dumela fa dikomiti tse di tlhabololo di ka godisa itsholelo kwa magaeng. Temo kwa Mosesedi e wela tlase mo pakeng eno. Babopeledi ba ba kgatlhanong le puso ya Israele ba kopa gore kgotlhang le kgaolo ya Gaza e eme. O tshwanetse go tshwanetse dilekalo tsa nako ya bosupa ba tepolapi ba latela ka seemo sa bosa. Betsu madume amogela seemo sa la pele tsediwa ke Samuel Ramotonto swantse so la pisana kwa gompieno supa bona maro mo mafelo mangwe a mo bothabatsatsi jwa lefatshe leno mafelo mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go apogile mo gola ka moso maro a tathiba ka bonthabong mo mafelo mangwe a dikgalo tsa legare bokone bothaba tshobe nghabe le gantsi ha mafelo mangwe a lefatshe leno one go tathola go apogile re sotse gape le kgonagala ya diphefo tse di mašetla ka moso mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabalela mo mosong go taetsa go letsedidi thata go gantsi kgalagadi le borwa ka selekanya sa lefela go yeng ko go bongwe mme dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa ya gagare le bokone bothaba tsone go taetsa go letsedidi ka selekanya sa bobedi go yeng ko go bosupa ga ko bokone ja kgaolo ya legare tšhobeleng gabe gone go taetsa go le mololo wa selekanya sa borwa bobedi go yeng ko go 11 mo tshokologong go taetsa go letsedidi go dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa ja gagare le bokone bothaba ka selekanya sa 11 go yeng ko go 21 ko bokone di kgala ga re tšhobe gabe le gantsi gone go taetsa go le mololo mo sekologong ka sekana tsa 22 go yeng go 25 mme fa re bela toropong mo borwa jwa Afrika re sotse gore go bona le dibata tsa maro ko Manzini ha ko Maseru Gqeberha Johannesburg Upington le Cape Town gone go tapoga gape ko Windhoek ha ko Lusaka gone go tathiba ka bonthabong mme ko Harare le Beira gone re sotse kgonagalo ya pula ko Antananarivo go tathiba ka bonthabong re sotse kgonagalo ya pula gape ko Dar es Salaam mme ko Blantyre Luanda le Kinshasa gone maro a tathiba ka bonthabong ke ne ke le tshwaretse go le ka lebetso go sa tepolo ya PIN boroko. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana,
Our pride, your destination. Family Feud Botswana is proudly sponsored by FNB. Coming up on Family Feud, two families compete to name the most popular responses to a survey of some simple questions. The answers are locked into our game board and every point is worth 50 pula. In round 3 and 4, the points are doubled and tripled in round 5. The family with the most points at the end of round 5 play for a jackpot of 50,000 pula. Botswana, it's time to play Family Feud. Give it up for Steve Harvey. Appreciate that. Thank you very much. Well, welcome to Family Feud, Botswana. I'm your man, Steve Harvey. Listen, we've been having some great shows here in Botswana. Today promises to be another one. Everybody in a good mood today? All right, let me tell you how the game works. Our researchers have been all over the streets of Botswana asking you some answers to some very simple questions. We've got all those answers locked onto the game board behind me. All our family's got to do is match up those answers to the game board, and somebody up here could walk out of here with some serious money today. Well, we got two brand new families. Y'all ready to play Feud? Yeah! From Gaborone in the Southeast District, it's the Bros family. And from Gaborone in the Southeast District, it's the Absa family. Everybody's here playing for a chance to win some cash. And somebody could walk out of here with the grand jackpot, 50,000 pula. Well, y'all ready to play Feud? Yeah! Give me Tabi, give me Leto. Top 8 answers on the board. Name a way a witness might describe a bank robber that would make the detective think it was Steve Harvey. Black. Black. Yes. Black. White. Couldn't get it on. You see me robbing the bank, you gonna tell the man I was white? Get your ass over there somewhere. White. Pass or play? We're gonna play. Okay, good. Leto. White. Tabi, how are you? I'm great. How are you, Steve? Good, good. What do you do? I am a final year law student, but most importantly, I am a friend and the head of this family. Well, introduce everybody. Firstly, we have Ufile, who is also a final year law student, one of my closest friends. He is the chef of the group and the singer. He will sing here, just wait, it's coming. It's coming, yeah. And then we have Nobu. Nobu is our creative director. He curates all of our content and he is an IT specialist. And then we have Lindy Doll Linz. She is also a final year law student and she chefs it up also. Yeah. And last but not least, we have Sean. Sean is cybersecurity specialist. He is also our car enthusiast of the group and the designated driver. Oh, car enthusiast. Yeah, yes. Car enthusiast. Okay, I got it. Yeah. And that's us. Ophile? Yes.
Okay, so what's your best dish? Well, a good omelette, your toast, your bacon, your sausages, a lot of that. No. Come on, man. It's breakfast. Oh, you gotta do better. I can do that. Hell, everybody in here can make an omelet. Come on, File, give it to me. We have a very special dish in Botswana. Yeah. We eat a lot of bogobe ba lerotse. See, right there, there. Now, see, that's different. Yes. Say it again. Bogobe jwa lerotse. Yeah, that's what I'm talking about right there. Big old bowl of bahalaka. Yeah, that's what I want right there. Now, go ahead. What is that? It's sorghum. You Yeah. can pair it up with siswa, which is pounded meat, or a good morogo. See now, that's what, thank you, man. Yes. Thank you. That's what I wanted to hear. Something I don't know. So everybody, we can come over to Ophelia House and we'll have a big old bowl of bacala. Why that go over? It's chakalaka, Steve. Yeah, chakalaka and a little bit of pop, because I know that's all I know how to say. All right, let's go, man. What would make the detective think it was Steve Harvey? He was hairless. He was hairless. Good answer, yeah. Okay, Ophelia. Yeah. My time will come. We doing all right a minute ago. He was hairless. Bald. Yeah. No boo. What do you do? I'm a cybersecurity analyst. You nervous? A bit. You ever been on TV before? No. Oh, well, you are now. See that little red light right there? Yeah. That's all you, dog. All right, Nobu, let's go, man. What would make the detective think it was Steve Harvey? Your thick mustache. That's the mustache. Linz? Yes. What do you do? I am a final year law student. I'm also whatever the group needs me to be. I'm the most amenable person. You're the most what? Amenable person. Oh, really? Oh, so you just go with the... I don't necessarily go with the flow, but I am what you need me to be in the moment. Girl, you better watch yourself. Yeah, right now. Yeah. I don't go with the flow, but I'll be whatever you need me to be. All right, let's go. Name away a witness might describe a bank robber to make the detective think it was Steve Harvey. The fancy suits. The fancy suit. Good answer. Only one strike. Sean, the car enthusiast. What's your favorite car? A Bugatti Chiron Super Sport. You know how much that car costs, man? It's a dream, Steve. We can dream. Yeah, but do you know how much the dream costs? I have no idea. That's the most expensive car. That's the point. $3 million. Dreams and aspirations. So me and you, we'll be talking about cars the whole day. Of course. All right, let's go. What would make the detective think it was Steve Harvey? He had white teeth. Excuse me, please describe him. He had white teeth. It makes sense, though. Yeah, well, what color they supposed to be, though? I mean, he had white teeth. Hey, Tabby. Hey. How you doing? I'm good. All right now, cute little thing. Where your sons at? Yeah, oh, that one of them over there. Just checking. Got the other one in the back. All three of my sons is here. Oh. Yeah. Hey. My oldest son is single and my youngest son is single. Don't worry. Name away a witness might describe a bank robber, make the detective think it was Steve Harvey. Had an American accent. He had an American accent. All right, we got 2 strikes now, Feely. We got to be careful, man. The Apps family could steal. Give me a way the detective might think it was Steve Harvey. His funny jokes. He was funny. In there robbing the bank, just had him dying laughing. Lay down in the floor. Shut up before I shoot you in the head.
All right, Nobu, you still nervous? No. Tell me a way the detective might think it was Steve Harvey. I'd say big ears, because you're a good listener. I'm sorry. And to add some spice. What'd you say? To add some spice. I do the jokes, Ophelia. Big ears. All right, here we go. Name a way the witness might describe a bank robber that would make the detective think it was Steve Harvey. Big lips. Yeah, good answer. Good answer. Good answer. It's up there, Steve. It's up there. Shut up. Big lips. Yeah. Juicy? Damn. I'm going home. I'm tired of y'all. Number 7. Yeah, 6. Well, we got a game, everybody. Rose family not on the board. Absa family, they got 81. Don't go away, y'all. We'll be right back. Playing Family Feud, Botswana. Madi a mantsi a tsa re ke go a deposita mara go motlhofo jaanong go bona ditirelo tsa go banka gaufi le kwa o leng teng kwa FNB Cash Plus Agent rurifatsa gore o tshwere o mang kgotsa ID fa o kopa thuso se se botlhokwa ke go netefatsa fa seo se bankang se sireletsegile o ka neela Cash Plus Agent madi fa o setse o rurifaditswe agent o tla bala a go rurifaletse gore ke bokae go tswe foo o tla go romela PIN go rurifatsa account ya gago jaanong o ka kwala maina a gago e be o feditse go motlhofo ebile go sireletsegile. Welcome back to the feud, everybody. Bros family not on the board. Absa family got 81. Give me Ophile, give me more. All right, guys, here we go. Top 7 answers on the board. We asked 100 single men. Name a sport that best describes your bedroom style. Football. Football. Swimming. Swimming? Yes. Swimming. You gonna play? We're gonna play. Play. Gonna play, We're gonna Steve. play. Let's go. Come on. Leto. How's it, Steve? Good. What do you do? So, Steve, I am the dollar collector at ABSA. And that's ABSA with a P. We're an NGO that educates people about healthy living to avoid getting diabetes, cancer, and heart disease in Botswana. So this ought to be fun. Exactly. All right, introduce everybody, Leto. Thank you. Next to me, I've got my colleague Mo. She is the number ninja. Okay, go ahead. Then we have the mission commander himself, the ABSA president, the one, the other, but one and only Steve. No. The other. No. This is the one and only. All right, go ahead. So then next to Steve, we have Pemo.
Pimo is the chaos coordinator. In other words, when there's mayhem at work, she gives us a chill pill just to relax. A pill? In other words, she calms us down. Oh, okay. She calms us down. You know, she's calm. All in right, her I got spirit. you. I got you. And then after that, we got Richie. Richie is a spreadsheet samurai. So the project manager, AKA project manager of at ABSA. He's a bit of a loose cannon, but we try to keep him in check. So it is what it is. You know. Steve, how you doing, man? I'm doing very well. So what do you do, sir? So by day, I'm a banker, but I also have the wonderful privilege of being the president of ABSA. So Okay, good. All right, let's go. We asked 100 single men, name a sport that best describes your bedroom style. Monica answered well for me, but I'll also give it, I hit it out the park, so I'm gonna say cricket. Cricket. You know, they play cricket all day. Mama. Cricket. Fimo? Hi, Steve. Good. What do you do? So I'm the administrator at ABSA Botswana. You married? Not yet. Not yet? Mm-hmm. You dating? No, I haven't been dating for a while. Yes, yes, you have. No, Somebody done asked you out. You pretty little girl. Somebody asked you out. they did. So, but you didn't want to date him? Mm-mm. Why? What was the matter with him? Tell me what was wrong. I wasn't interested. Yeah, but why? They weren't Well, was he tall? short. He was short. Mhm. Oh, yeah, don't nobody want no little bitty man. Yeah, so how you doing today? You want to hold my hand? Well, come on. Y'all just would have had real little bitty babies. All right, here we go. Yeah. We ask 100 single men, name a sport best describes your bedroom style. Rugby. Rugby. Good answer. Good answer. Good answer. Great, Pimo. Rugby. That don't sound like fun. Richie, how you doing, man? I'm doing good, Steve. How are Good. you? What do you do? First things first, I'm a Christian, but I'm a project manager by day. Also, I enjoy running. So you're a runner? Yeah. Like distance? Yeah. One time I ran for a week. Okay. Oh, wow. But it was from the police. Well, I got something for you, Richie. Yeah. You single? Yes, sir. Oh. He's about to answer this question. We asked 100 single men, but he's a born-again Christian. I knew this was coming. I got some. Yeah, well, we finna find out. Come on, born again. Name a sport that best describes your bedroom style. Hey, Steve, the answer's not gonna help, but wrestling. Wrestling. Good answer, Richie. Good answer. Good answer, Richie. Richie in that wrestling. Lito, we ask 100 single men, name a sport where the best describes your bedroom style. I'm gonna go with athletics. Athletics? Oh, man. Mo, we got 2 strikes. Bros, y'all can steal, be careful. Name a sport that best describes your bedroom style. Hockey. Yep, good answer, good answer. Field hockey. Good answer. We asked 100 single men, name a sport that best describes your bedroom style. Well, Steve, we're gonna go with basketball, playing with balls. Basketball. 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 Number 7. Damn. 6. Number 5.
That was round 2, everybody. Rose family not on the board. ABSA 156. Don't go away, y'all, because after the break, families are going to be playing for double the points. We'll be right back, y'all. Welcome back to Family Feud, everybody. In this round, we are going to double the points. Bros family not on the board. ABSA 156. Give me Noble, give me Steve.